Na redu je kompanija Modlica, a kompanija Nutrija Stera neka se pripremi. Jao, na mukama sam teškim danas. Dolazi mi svekrva u posetu, opet će mene muž da smara kako su njegove mame bolji, kolači, lepši, ukusniji, prosto savršeni. Ne znam šta da radim. Ja vidim ove zanimljive oblike, ovo je skroz cool. Fantastično je ovo. Vrlo zanimljivo. Volela bih i ja ovo. Kladim se da bi mog muža ovo veoma zanimalo za doručak. Hoću i ja modlicu po želji. Dosta nezanimljivih i standardnih oblika za kolač. Naravno da jeste. Da li biste možda želeli modlicu u obliku, dimenziji i boju, god vi želite? Da, naravno, želimo. Pa onda, dragi moje domaćice i momci, danas smo tu da vam predstavimo nešto novo i revolucionarno na tržištu. Naše modlice su napravljene od biorazgradivog materijala koji je nastao iz obnovljivih izvora. One nisu štetne po zdravlje i peru se u mlakoj ili hladnoj vodi. Kao što možete vidjeti na snimku, mi naše modlice pravimo pomoću 3D štampača. One zadovoljavaju svaku potrebu i zamisao domaćica. Ovo su neke od naših modela modlica. A da li se vaše modlice mogu koristiti za nekih drugih materijala, kao na primjer svijeće, sapuni ili tako nešto? Naravno da mogu. A da li su vaše modlice konkurentne na inostranom tržištu? Naravno da jesu. A da li se od proizvodnje modlica može lepo živjeti? Pa ne znam šta mislite. Na ovoj tabeli možete vidjeti tržišno učešće naše kompanije. Da li želiš da kupiš naše modlice? Dobro, devojke, ubedile ste me. Više nema muke, uzela sam modlicu u ruke. Hvala na pažnji.